Academic Love, Chapter 7. Ziak 2, Judy Chakswak. Oh, ingi mamte. Kung kalam hoy pa in kative lang ah. Masang, ve ni mo. Ing muli, karon ko vil me meche. In nung lama kaleng zwaya. Ati nuwa akal le maya. Zana bak aroy big ngay lo. Ko en lahit swan afim ve karzel. Ting pui in pa in masang nin kan titi a. Kava pay put ange. No panghaw po anin tiar zo to ang. Din pa in na ti a. Girls lama mipahaw anin tiar me ka. Anbing singkop may. Masang ho nuwa hostel anti danville ka zuena. Kitchen na ilama ami inom doon. May sihaw en pa akati swan an bunguta. Kitchen lampang hi ahimzo ka miss. Senior mi pakatinalaw ti a. Ole, naktuk indin ni anitawa. Naktuk po hu nalaoma. Muang tsangin intifil roo. Zan insu le kazir indu swan in sorry thayang. Intom novel da filter alatam siya. Kati swan anlong kop may. Miss, ifil big Kanwar din masakat swan namin thotir vaka. Leka kan thiam lawin min vua. Zero at ingay tswang boksi lawa. Anti velo ama. Engma kasoy du law tung. Kay maaya law masato anya. Law soy vevak ka katan po amoy law. Baka kamual po di te. Hostel siya nga kan sa unua. Teacher ho po an law kling sapsapa. Erong ilaw bol man to somte. Oy, kalaw soy tengil daya. Principal ti in lama zanja kan do na nitsuo. Mary, kan thopoy no inalaw ti a. Aha, nal katirog le. Abyang sum lang kalin anuya. Asam dumlap tetsu ayin me big ngoy. Labol lawe. Katia. Somte, tutungin no panghaw puy doon. Nang su, iina iriak ngi ka angay do na mipahaw su hostela kan riak vekang. Do ma inkal po vek thay tawa. May sihaw pa ni velin riak puy ve may ula. Masangan na ron tiya. Kasilaw inti dandan. Hostela po kariak siya tswang lawan niya. Kati tswan minlaw niyal vata. Merili amay yan riak puy may siya in siyem. Masanga bukin na tiliya. An nipon an siya vaklawan ni Emil. Mutbuvelin law keng dua. Kanay nga asin. Katia. Ahaw may. May nalaw TV a. May siya vik omkom chin maila. Mi kan real vak ngay law. An filve na katia. Ko tira. Mam tia soy ang ngutso an nilawan ni hi katimay. So ayan tito ang kan vapay do na mi sama mo yan na titswan kan thaw ve sapsapa. Teacher ho yan nupuy pasal an lanay lawa. Ria chwa ti vel po an harsat law hlom kop may. Achazok tu rangayang. So ay turin principal ti in lampanin kan pay sapsapa. Principal kan nay fila. An sung kwa anin hongbuk nin kay punwam kati kop may. In law vatling mali sive law churo. So alamin siya law dewa nubiyak te na law te soksoka. An nulain ay rong law bol mek. Pon lama yan het yang so ay komve law don swan. An bol may zela. Pona ay rong bol na turan siyama. Arem le upyan may. Kan law po yang siya kan ti swan an palkat law. Remrat po ya kazong rudewa kamumay law. Insu nga aomani ka ring veto pa. At san po, insu nga tiyang mga inamitwile pang par tila ring sa tina inplaya. Ko omdan zong niyan ka feel ving may. Rimrat po yung lado beraniti mam 10 min shilto. Ka inaalaw len pon mga inamitwile pang par at didiw ring zil. Inva play real ve. Masangan nubiyak table at shoot pa inatiya. Nubiyak te a felbo ka kan fiam bor ngam. Nya
remrat puya play muli. Abial nunin anin chena changkhan mangay na mitwile pangpar at didiw ring may. Nui hak pa inatia. Nubiak te hitsu soy che nailaw. Frank diw may hi anya. Tuna asoy po hi atak-tak aningiyang. Somti. So ala ay thay chuang lawa. Kwa hi kan fangdo na mi. Masangan minun enzo pa ati chuan kabuvengu ta. Apoy chuang law. Nubiak te ti turo chuan min law kol may do niya o. Katia. Ole bakal roo. At tive maya. Masanganin kan inzui tlave naknaka. Boys hostel su imuto turo. Ka quarter niyan. Ati chuan. O muto katia. No panghaw anma ni tsin kanda siya. Apoy lawang sumo. Katisipa. Poy lawe. Aveng tuturan ka. Atia. Kay maani kan lawa. Laweng tutur mi patni kan ruaya. Anni an chuan azya. No panghaw feel ta infiam kan mu ta chuan. Kanui ve hak-haka. An cute mani. Kan tet lai min ti siya chuak. En vung pa in katia. Nya tiro. Heti lambo rocket so Christmas don te hian lungaleng thayan ya. Single tan ngat pay chuan lungaleng li azwal. At ti ve supa. Ke en chuan min lo en ve ring chu ni in. Kanui se ya. Ani po alo nui ve suk mai. So tila mason kan pay zel do na mi. Anwa man ya. Ati chuan kabuvengut nguta. Masang inva in me ve ka. Nupuyatan pun at chavyawang. Somte chu afil si. Dia min fiam to kan nuka. Anui may thung. Solay so rawluy te in. At di supa. Ako nalam ko hoya. Asam type in malding hi alaw ni. Avanum milvi. Katia. Niya anwam rek lutuk. Ama o si lawa na kinakan na liyang doon niya. Atia. Kafang po yang che kati tak na chu zutiyahan fangkwal vaktur po chuang law. Kwa hi alyan vak lawa. Ming chat te hi aola niya. Ativia. Ani chuan kan pay may doon na mi. Kati chuan apoy law thuin min changa. Dora peng koy lukang o. Kuwa lam lukang. Ati chuan kabuvengu ta. Eheo. Masanga chu iva kher tlumel chabik vi. Dor chung kan luurwalin angak tupa inalaw ti a. Kanui ringut. Nya hei. Mindu siya chuan kanay ngal pup du mayang muli. Masangan minun en pa ina ti fiam tu a. Kuwa le mezyal. Kan lam nuwa principal ti in lambok kan pan le a. Nakina tlang moy dewa oma. Kalakal po yang siya. Hemikwa ahiyan dor patum laya ve a. At ti ve lo ma. Principal ti inkot kan klenta ka wangin katsang to lim law. In law valit li ma si ve. Ma moyan min muruali na law tingala. Nya pangkwal vakturo law. Masanga na ti a. Ina siya zaw tok law ni chu. Nakinakan lakal doon niya somte. Mamoya na law ti supa. So po an law pa ifilto ani email. May tsahawin kan siyam mula. Maani insoya ni may o. Insung lama po te. Insung at siyap lutuk kati ivangan niya pon lama kabol. Nubiak te na law ti a. Namnuat po yatsu among pepo muturo law. Zay po in play to law. Churu o somte. Principalin ti chuan kabuvengu ta. Chong kambong ranay tamlaw si kalaw ni boknin. Sandan tur ka van thay kop may. Zan insu kan paniin kan riak dun thay do na. Avan ti ziyatak. Rohlu inalaw ti a. Midang ho po fil thaw ma si. Rohlu inanyan kan in nilbi ka. Niya midang niyan kan in ko pang ti kipon kahlaw luto ka.
ka TV a so na kan ti fel mul lain rimrat puya aron chuak hlula milon kalpel chuan zuri manam lo ve nge ya chu ringot te chuan min ti lom ve em rungut munga khongei kaldon nubyak te na ti longa nga ti nge mo munga an ti zia chan hi ka shilo an ko do dan ti do nila ani che in ka she box silawa khoya ma ka kaldon lo ati chave maya ro hlui nen thleng kan sila meri le ama in chu ine vel an lo ti fel thung remrat puya po meri bula atap chot mai an in fiama an nui le hak khak china keima thik na lian taka nga tinge hetia ko ka ti sepa engtin mo ro hlui na ti chuan nui tlon deuh ti in kalu ka thing runguta remrat puya hi ka du ani ti ka phabuai to lo atlai ma in ka du vi ani ti hi shilila a chazokin ka sha a mai su chu a fel tho na chu mirel a shat dewa ibala chuan engma a sui ngai lawang a chan po ilo omna ala rei si lawa meri nen son an in komaya hi chu amoya min be ve mai zel ro hlu in ti dap dapa ka khongai reu khop mai ama karon omma chia warden hi enge an ro hlui bula ka ti sar sara zo nam chu ani chia lo ani po a fel tho na chu a mai nen son an zain anga anin kom ngai lutuk a mai nen an pathumin anin kop chu china chu baka iron omma warden ka chu tlemin a senior ve deuh tu a ado khir ve tu a no pangho chunga po a strict ka soi sial ni lo se a mai tinena anin kom chuan mi pachung chang li ran soya ma sanga po kha a mei chia zo kina be ma se ma sanga khana du lo nyang chu baka ma sanga aina u da ya atia ani chu ti zungin ka chang thleng ka sil zo nuwa nubyak te bula melum ai pa in kan chuve a khwapo o naw mel hai kan ti ang hun lai vel kha ani meri le remrat pe po anin chut nei to khop mai i ei ve du em kalama ku waron lek phe pa in ro luina ti sepa kalu kalau thing rungot thung kan ba phe ma sang o somte ini kal lo ti ro ma sang ani ti chuan o kal lo va phe ro ke ni po kan lo phe har lawang ka ti ve sepa meilum chu kalsan kan la phal ri lawani remrat pui te chutna lam chu government le zep china remrat pui chuan phone a khoya midang chu angai sak vak lo ani nge yang mam te om lo ve mam te a om lo ve nge bok khothim huna chuan an in zui le nak nak thawang remrat pui te zan in anon riak le donem nubyak te en zeu pa in ka ti a ka shilo le riakang hetia nga chuan apa hian a ria pheitir zi a tlangwal dang ho po an no riak phein ka ring ativi a somte dora kan zukal lukangi o merin aron tilang langa minno phesan meidonia ati chuan ole kati a remrat puetinen an injui thak chuan keima thik na lian taka karil ru alo na ve veng bok nangni chu la chu ve reng ro nubyak te na ti a kan khwa chu enge angiti nuami ti em ati chuan anom thu in ka changa naktu ka hwan lama kal kan tuma chome kanon hon ve ang cheu ro hlu in ati a ama anglo takin kuwa e ve niap niap mai angawin a fai vur reuh sia ku ve chu in me lo ro hluinen radio melum ain kan chu ve renga april thavela changchuan khwa po alum le viawang january le february hi chu khwa ala vota nubyak te na ti a kho vathi chu iti theilo ve ngot mai nubyak te ro hluina ti a nya thlasiki chu shi om ka ti ru se ka nei boxya
meilum hi ka ai reng mai atia ashi omdo na ni chu kanu po hi ru se aneya khwa awo lek chuan shi omati theilu tuk ka ti ve nge ya nya ter nei langa phe chuan ashi om le zwal atia ke chuan ila chalai ka tia inulat lai phe chuan email chengodang ka ti chuan anui ve hak khaka remrat pu le mam te po anin zui phei le to Mary le a mai ero ka motel lo thung kan mi mo le te pahni po an lo in zui le chem to so nubiak te mukina ti le a anui hwa mai nui adu in a fel ve takzik a frank ka ti to kha fiam thu a to hian anui du ngai me bok si lawa ka shat tir phe chuan mak ka ti ma se ro lui hian thil chin chang vel le ami zavel min shil to awangin ka sha chho ve zil nu khonge ka pa kabula ron shu thlak pa in remrat puyana ti supa arim tui le pe khop mai zan in chu an roi lo ve nge yang zan in ka han en dan em chu light po ka mo lo reng mam ti an nubiak te bula shu thlak pa in ati hluaya izu in lo wang me ni kha hetiang anga kheeng I mu reng du chuan zu ngeila remrat pui po kheeng I mu du chuan zu in to su nubiak te na ti ve a ka ti vel me ni kha zan in chu khai eng lo mam te na ti le ang loya remrat pui a lo nui suk mai kan va phei phu to na mi pa ho kha an ma ni che in anom sia ro hlui na ti chuan nia apui le nem ka ti ve a mam te ron phei ve ngal ula ro hlui na ti chuan an ding ve mai a ro hlu shil to che ka ni mam te na ti supa ama a ro hlui le mam te an kala anunga remrat puinen kan kal thung izu ve du em amazal kalamaron da phe pa ti chuan kalu ka thinga chan ti vel kha engma asoi to lo lama vya ma se thingtlang ti taka are rui to a thereng shamri bak sha tur om lo remrat pui din pa ka ti chuan aron hoi ve vata amazal melon zu khum deuh khirani chu oi iwa han ngal tak ka ti hloya kan ma mi te chuan min ngai sak to lo kanu in min pai lain zong sa e na sa a ati chuan ka mui ka ti soi zewa zong ni ti na mi ka ti chuan alu a thinga ka ni ka tia mi ati ve le zela zong sa inu ina pai lai che in a e na sa iti kha no pang chia zin ka ti a ni zana e thil soi kha ka ti chuan minun en ve zoka o ka ti sepa engi o chu tu o moi shiat amazal ake a rapshwal nok pa ina ti a ni zana min zo kha a chan na chu o remrat pui ka du che lai de chut chungin ka ti a iti tak mi ati chuan ka bu ve nguta amit menga lom na chu ka mo mai hau lo email chazwal sut ti kha chuan min du lo mo ka tia mam te nin zunghei chong chai kan lo tum mai sin ati chuan ka beng popa zunghei chuan chong chai thoula ka ti chuan aki kor ip te zen run chungin min ena chong chai angai to hle nem he min du to hi ka dara min ron kwa pa ina ti a ka in lam panin min kwa pheya so mi te pani so enro min man ding chot pa ina ti a ako na lam ke en chuan mam te le ro hlui in nei dewa an lo in ena an in kai rial bok mu na mi wati om vi remrat pu na ti thum du ta ke en zok chuan min lo en ngur mai nang man en ro iti ni kha kalang I ho e mai ka ti chuan minon kai wata he inge in ti a remrat puan ati thum le du ta mam te anon hoi phok khop mai kamita thilalu ta min chem sakalom ro huina ti sepa asen deuh up mai
alai ve nge yang zonga munga iba mom ve mam te na ti hluaya kan lo nui hak khak thung ngati nge munga an ti tlat sia remwat pu en zeu pa in ka ti a ka in po kan tlat to lo amwang theilu tuka eng po ti se nga angai zia mam te zo ginaron ti wata remwat pu po anui ringo ani ngati nge stangan ti che mam te mel zeu pa in ka ti a zuwa he lu tuka stanga kan ti ni kha ati chuan mam te na du lo khop mai zu he ve tho ko mal som twang stanga min ti chan chu ko mol lu tuka atia ama puna zep bik lo ke in kan thlen zui ta ka wangin engma kan soi chun zum to lawa ni pa ho chu an lo ti ti ve na samai kan reem ka ti sepa rei khop mai in ra ngal do na mo kan ti maya ma moyan fiam thui na lo ti a khonge midang ma sang na lo ti thung an lo thling ve mayang remrat puyan kan chan ma ina ti supa no pang ho chu an in ti fel ve thei e mang chu mo katia zo kalama thingpui lum turin ka phei zui nga la an in ti fel ve mek ma sang na lo ti long lunga teacher ni hi chuan chung rin ngai sia kan in kom te hi kan aw long long zil to thingpui hi a hangin nge athumin in du ang kati chuan a hangan ti sap sapa miss sir khanglama khwan thomaron omle chana no pang pakhatin ron ti chuan mi pa hawan ding wata akhwa hi alian bak lo ti kasia ma se hetiang em hian an kho chen om te hi an swal ka ring lawasin hostel om wang hian an thik ti donila ani thein ka shetcha silawa ma se a chenin an soidana chuan an kho chen om tangwal buaina siam nuam ti ho bak an ni lo ti an tia soidan shang shang om sia ke chuan ngai dan siam dan po kala thiam lo hostela kan chuk ve chuan engma lo tur om lo ram sa thom mai ni kha local ngam to lawang ma sanga na lo ti wata ram sa thom chu ani tak takami kan chho nuwa ka zo chuan a bunguta kumdang ang ka chuan an lon chingam bak to lawang khodang kangwal ho chu ama khan an man sia an khwa so an mal pho pha waka tuna chuan engtin wak ma melon tingam to lo hetia kan ti chan po hi ngai thatna na ti mai kan nia keima ni lampang boys hostel so acha wak silawa sakchat an tum dewanyang atia sunjom zel tur